Trawaka I'm a Kosi for life. Yeah, what la? Mina akukhonto ngizayikhuluma ngeKhosi. A1 nje ngizokhuluma. Mabrazeni I'm a Kosi for life. Khosi ngizobhekisa kwiKhosi. Ulebelele la mabra utlhagelle. Hayi ngizohlaya. Ngizokhuluma ngestraight seKhosi. Makhosi asike senzeni into okumele siyenze. Lana sikuphi? Sempini. Ngifuna ukuthi thini lempi siyinqobe. Angeke siyinqobe singenamhlo kuyinqoba. Madoda njengendlela sikhula ngayo le chips sikhule ngayo. Ngeke sisitshintshe ngomuntu ozofika athi wena ufeva yini madoda sisikhosi. Madoda lesikhosi idina ngantu ithi bukhozi ngokuthi mina ngilapha eSitswaneni. Lento nini nathi ngamakhosi ngapha kithi eSitswaneni ithi bukhozi. Bukhozi, what about the khosi? Ikhosi the king of the king. Ikhosi leyo. Madoda singamakhosi noba ngathini. Asike sizameni ukuthi sibuildeni lento yethu. Asike sizameni ukuthi silwele lento yethu esingamakhosi. Makhosi siyacela ke. Ngiyazi thina singama support. Siyacela nawe noba ngibani ophezulu kwikhosi. Siyacela ukuthi ukusivumele. Usinike noba ichance eyi1. Nokuthi yafe sisini usinike nje sike sidlawulele ikhosi lethu. Leli ikhosi lethu. Siyabona bayashintshwa abalandeli bayashintshwa ichip angazi kuchitshwana. Chintshwa ama player, chintshwa lento ngizathi yini le? Icoach mara egcineni singamakhosi. Umuntu ophezulu wekhosi cela akasiyekele. Angale lento yakhe. Mara sicela ukuthi thina njengamakhosi akasinike lethu chance. Leyo uba angisho lo muntu ubanikila ngobana ama minister, ama president, ngaba u11. Sicela usinike thina as a fans. Kasibona ukuthi thina so yazinto ebhlungu i1. Ubuwe mangabe kuthiwa kudlala ikhosi. Mangabe sithina singama fans sithi asi kudlalwa ePitori kudlalwa eKZN mina ngiphuma khona lapha nicho khona. Mangabe senithi mangabe mina ngithi ngo manje ngithi ama fan angayo estadium okudlala ikhosi izokuphatha kanjalo. Angeke kuphathe grand. Ngiyacela nje angiyona member mara member. I am a khosi. I am a khosi. No bona khosi. The member of a khosi. The man obarking angazi mina ngiyasikhuluma isilungu. Management ekhosi ngicela ukuthi ithini. Angifuni lento engifilayo angifuni ukuthi izifikelele kwema watwat. Ngiyacela makhosi, ngiyacela nawe ministry chief. Ngicela ukuthi usinike ichance leyo.